To je to! Moje jelo je već skoro gotovo i miris je jednostavno ukusan. Sad samo trebam uzeti još jedan sastojak. I eto, prijatelji moji, sada već imam svoj sastojak. I pogledajte ovo, prijatelji moji, baka jede svu moju hranu. I baka, zašto si to učinila? Ta hrana nije bila tvoja. Pripremila sam onu hranu s toliko ljubavi i baka je sve pojela i nije mi ostavila ni malo. A sada kada je baka pojela svu moju specijalnu hranu, nemam izbora osim jesti hranu za mačke. I je li ozbiljno da baka sada jede moju hranu za pse? Bako, ne mogu vjerovati da si to učinila. Zašto si pojela svu moju hranu? Sad nemam ništa za jesti. Ovo ne može ovako dalje, prijatelji. Moram smislit nešto i zato mi sada treba vaša pomoć. Samo oni koji vole mačiće i imaju dobro srce će lajkat i pretplatit se na kanal. Idemo, imate samo 3 sekunde. To je to, hvala puno. Idemo sada. Upravo sam imao izvrsnu ideju i znam točno što učiniti da baka prestane jesti svu našu hranu. Kao što već znate, baka je jako stara i zato nosi proteze. Eto, bakin zubi nisu pravi, već su proteze. I mislim da ako uspijem uzeti bakin zub, prestat će jest moje stvari. Samo postoji jedan problem. Mislim da neće biti tako lako uzeti taj zub. Pogotovo jer ako me baka pogodi s tom tavom, gotov sam. Idemo, moram pronaći skrovište. I mislim da ću ovdje biti na sigurnom. Pogledajte, baka odlazi i sada smo sigurni. I još uvijek ne možemo slaviti, jer baka i dalje ima one zube. Moram smislit način kako uzeti bakine zube, a da ona ne sazna. Mislim da će to biti jako teško. Možda mogu uzeti zube dok baka spava. I gledajte, baka spava. Ovo je naša prilika. Čini se da je baka već budna. Možda baka već sumnja u ono što smišljamo. Zato sada trebamo obratite veliku pažnju na ono što ću sada učiniti. Pogledajte kako je zanimljivo. Na ovom stolu imamo čašu i slučajno je ova čaša pala na pod i razbila se. Ali tko bi mogao biti taj koji je to učinio? Nemam pojma. Pa krenimo. Moram se sakrit prije nego što me baka udari onom tavom. I gle, baka me nije uspjela pronaći i sada je naša prilika. Već znam točno što učiniti da baka zaspi. Obratite pažnju, moji prijatelji. Samo trebam čekati savršeni trenutak kada će baka prolaziti ovdje ispod i tada će ova stvar slučajno pasti na nju. Idemo, prijatelji moji. Ovo je savršen trenutak i zašto to nije uspjelo? Možda mi treba nešto teže i gotovo. Sada smo uspjeli. Vidite? Baka spava i zato neće znat tko je uzeo njenu protezu u tajnosti. Gotovo, prijatelji, bez zubala, nema jela. Stvarno sam pametna mačka. A sada idemo, sakrit ću bakin zubalo ovdje gdje ga nitko nikada neće pronaći. Sad napokon mogu pripremiti svoju hranu bez bake koja krade sve. A gle, tko to dolazi tamo? Baka je bijesna i misli da će moći pojesti moju hranu, ali zapravo baka je u velikoj zabludi. Hej bako, prestani trčat za mnom s tom tavom. Ova hrana je već zauzeta. O ne, upravo sam ispustio svoju hranu, a baka me i dalje progoni. Hej baka, molim te, nemoj to raditi. Obećavam da ću ti vratit protezu ako me ne udariš tom tavom. Molim te, bako, vjeruj mi. To je to, hvala bako. Nećeš požalit zbog toga. Hajde, prijatelji moji. Vrijeme je da vratimo bakin zub. Priznajem vam da nikada nisam vidio baku ovako ljutu. Zato nemam drugog izbora. Ali čekaj, gdje je bakin zubni aparat? Što li se dogodilo s bakinim zubnim aparatom? To je ono što trebamo otkriti. A vi se sjećate koliko je baka ljuta? To mora biti zato što je jako gladna. U redu, već znam točno kako to riješiti.
Baka treba nešto pojesti, ali nažalost njezine zubne proteze su nestale. U ovom slučaju moram pripremiti nešto da baka pojede, kao na primjer juhu. Hej bako, molim te, pokušaj se smiriti. Obećavam da ću ti spremiti ukusnu hranu. Idemo prijatelji, ovo će biti moja posljednja šansa da me baka oprosti. Moramo pripremiti ukusnu juhu. Pa hajdemo, vrijeme je za skupljanje sastojaka. Gotovo prijatelji moji, bakina juha je već spremna i izgleda ukusno. Pa hajde, vrijeme je da otkrijemo hoće li se baki svidjeti ova juha. I bakice, ovdje je vaša ukusna hrana. Možete sjesti i nadam se da će vam se ova juha svidjeti. I što ti kažeš bako? O Bože, kako odvratno. Izgleda da se baki uopće ne sviđa ova juha. Ali čekaj, što se događa? I zašto sam u ovom loncu? Hej bako, kako sam ovdje završio? Zapravo mislim da mi je sve jasno. A zašto me baka gleda tim čudnim pogledom?